Biyag Di Tao. Hello kada kayo amin. Welcome again to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Sa bali manan nga istorya, ti sagot mi ita kada kayo nga drama mi. Ngam sakbay na kablawan tay pa ni Imelda Velasquez, di Tariad. Imelda Kabang, Esther Official Vlog, Nancy Malabad ken ni Sally Mix Vlog. Intay nga ro dandanggan ti episode 203. Dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Hello, Alea Iha? Hello, Mama. Agpawitak man na ni ti kwarta. Tada kayong ti makamamang tagkadagiti agkasapulan. Ha? Oh, sige Iha. Sikat ti makam mo. Agpakuyog kayong to ni ti driver yo. Tayruar yung ti kwarta, Mama. O sige, sikat ti makam mo Iha. Isaganam tilukan andong tarumwarta. Oh, ma'am. Papanantay ka, day. Inta irwar ti kwarta nga impaw iti anak ko. Ariglado, ma'am. Dakkel unay daytoy nga itulong mi kadagiti marikrikan. Nagswerten nagitatat tao. Tamayran ranod dalang iti kwarta ti anak ko. Kisayak daytoy. As usual, kagudwa manen ti ited ko kadagiti mamirmiraot. Takukwak ti kagudwa. Jak basta ited dayto a kwarta. Masapol nga grigat na paingaw mo na. Tapno makakwartada. Iso anala ka asumangbay ti grasya kan ka, Aliyah. Ngamin, naparabor ka. Ay, awanan ti sabali a paggastusak, friend. Iso at tumulong ak kadagiti awanan. Napintas mo ti biyag ti ina kay Pilipinas. Intad ko amin ang kasapulan nan. Sakbay ti sabali. Nakasingsingpet ka nga anak, Aliyah. Napanunot ko ngamin. Adyak maitugot ti kwarta kinton matayak. Iso kabayatan nga da kwarta. Tulungak dagiti awanan. Tamok tirik na tinarigat ti panagbiag na. Sa bagay, napintas ti trabahong dito abroad kas doktora. Apay, awanin planom ang makiasawa, friend? Ay na, saanan dayta. Naragsakak nga oray single akitag nanayon. In-enjoy ti biag ko. Babaan ti panang tultulong ko itipada katao. Naimpagmanta nakapasyar ka kasinsain. Sanak nga umayag pasyar. Umay kulay baga, nga daimpaw iti anak ko at tulong para kada kayo kadagiti anak mo. Aging ga kadagiti apukom. Ay, kastaya. Ay na, agyaman na kasinsain. Nakasingsingpet at talaga di ka anak ka kaya proud. Sada maumamang tultulong kada kami akakabagyan na. Ngamjak basta itad ti kwarta kada kayo. Ti kayat ko, pagrigatan nyo pa'y nga umuna titad ko at tulong kada kayo. Tapnosan kayo ngagbalin asadot. Ay, kawan awan problema iti dayta kasinsahin. Baunag to dagiti anak ka kan apo. Oray sika! Agtrabaho ka mat, Pedro. Napigsa ka pa'y mat. Kabalan pa ay tagtrabaho. Sige, awan problema iti dayta kasinsahin. Sige, dalusan nyo amin taglawlaw ti balay. Ang dalos kayo, tapno at na serbiyo ang matultulungan. Sana gaputa ikanda kayo iti tulong, kat agbalin kayo matanasadot. Agtrabaho kayo, tapno at na sukat ti mait itad akwarta kada kayo. Agsisina kayo, dagiti dadduma, umuli iti bubong ti balay, tagdalos na ijay, kat dagiti matdadduma, iti unag ti balay. Agawaan nyo ti agunay, di kayag patay-patay, tadyak kayak tinaghinad at tao. No kasta, hinayaban na kayo mo't ni Ma'am Rosie ngagdalos dito'y balay da kaka. Ay, huwag na kaka. Ay, uray da kami iti apukok. Ninang ngamin da apukok ni Alea nga anak na. At daintad na atulong para iti apukok. Nga masapol nga ikarumi.
Bapaan ti pa nagdalos mi dito'y balay na. Uray na kamay. Ang pasaray, ijay farm, ti pangibaunan na kada kami, iday. Itala, pinaumay na kami dito'y balay da. Dito'y mata nasigod ti pangibabaunan na kada kami kabsat. Takaruba mi lang amin. Ay, kastaya. Ay, agpapada tayo nga ron akabsaat. Ang ti saludsod. Ang mungatan ni Ali ang anak na tararamidan na kada tayo. Asakbay nga itad na titulong kat pagtrabahon na tayo pa'y nga umuna. Jak amo tadamit nga main iji abroad jak anakak. Nabayagan asan nagaw-awid. Jak amo no ada kontak na kadagiti anak ka. Jak mo na damdamagan. Ay, uray mo dyapo ko. Jak amo no ada kontak na, kanininang na. Hoy, agawaan nyo matagtrabaho dito No aginarom kayo, saan adito'y ijay babalayo ti paginaroman nyo? Ay, anyan ti panagsasaw ti kasinsin ko. Nagalas ti bagbagana. Nala, santan ngagsarita kabsat. Agdalustahan. No kasta, agawid kay milay tata. Wan barok. Malamang. Naimbaga no dapay paglugaran yung agawid, di lugar yaw. Bareng masambot may ti lastrep barok. Kung ano umiyang kayaw, nagdakilan ti balay ni Ma'am Rusay. Ay sa aden, nakababain. Di namot ibaga maturog kami. Iso asaanan. Agawid kami laangan. Ha? Ay kaintid na ti kwarta yawn. Un barok. Agam kaslatang danmin aday jay akwarta. Taing karo mi mati ibagbaga na atulong kada kami akakabagyan na. Grabe mo ti ugali ti kasinsin mo tatapid raw. Kasla di na kay kabkabagyan iti kas diyang raramidin na. Kas kay lasab sa balay. Ay tangiwat mo andong. Ang mga numanggag na ka. Sapay na pigsa ti panagdengeg na. Kas tangamin naman naghatap ti tao tata. Nagpigsa dengeg na. Taday talag sipsipot itipada na tao ti raramidin na. Ha? Makapampanawa nga rodan? Ngam ano lang, tawa mo sa bali apapanak. Apay, saan ka kontinto iti sweldom ditay? Nagbasing raw. Idiada ni Ma'am Alia ka inanagdakal. Ngam di nagabraw. Di masimutay. Mabaina mo amang ibaga ka ni Ma'am Alia. Iso nga ano sa kaon. Tanoad danto sa bali apapanak. Pumanaw ako na. Itulod nakman andong. Sa dino ngay, ma'am. Ijay sigod nga ayoyang ko. Maburing ak dito'y balay. Kayat ko tagpalpaliwa. Sige, ma'am. Darasam tagrubwat. Di ka ginad-ginad andong. Orayan ka yerwar. Ay, awan. Naadiksan ni Madam iti madyaw. Ayuyang na mo iti madyaw. Hanayin! Hello, Mama. Kumusta kayo, Titan? Nasaya at matlat na anak ko. Agi paw itak manan iti kwarta. Ingkay to ikanan dagiti kakabagyan tayo iti probinsya, Mama. Nangruna dagiti agi sa eskwela. Tapno makalpas da iti panagadalda. Basta agadaldaan na imbaga. Wan, di ka madanagan. Takanayon ko ida palagi pa, anak ko. Nasayaat nga ron no kasta, Mama. Awan mo't paggastusan tayo. Iso atulungan tayo na dagiti agkasapulan. Sige, tanak to itad titulong mo ijay probinsya, anak ko. Aywan, aday paw it ko a package. Iwaras yun ton kadakwada, Mama. Nagswerte na kita tao, tadamang tultulong kadakwada. Iso arombang lang agsingsing pada. Rombang lang amudan to te agsubalit iti utang danay baganakam enton masungad ngal altaw. Ala, saan nyo kumasingirin tanyaman a may tultulong tayo, Mama? Nagtao iti kaunggak tanyaman nga itultulong ko. Iso adi kay kumagsao iti kasta. Ako masaula ang matkit di anak ko. At ang amin dagitay na duma matultulungan nga agabuso. Iso arumbang la pilyak dagiti ikak iti tulong, anak ko. Lolo, intay ka no agdalos iti farm da. Tao may kanumang tan iti tulong inton makadalos tayon. Da kayo pa'y lati mapanapok, tanay, nasakit ti sakak. Bumawi akin ton maminsan. Sige nga rod, Lolo. Agi na kayo.
Tangay saan ka nagtrabaho, Pedro? Saan ka maikan iti package? Ay, okay lang, kasinsain. Awang problema. Dagiti lapukom kan anak mo ti ikak iti sabon kan toothpaste. Kan intad kon dagiti kwartada at tulong may kadakwada. Agyaman kami kasinsen. Ibagam kadagiti apukom, tagadalda na imbag. Tapno da serbida matultulungan. Uwain kasinsen. Tane, saan nagaputa doktora di anak ko jay abroad? Kat namnamaan nyo matanti sweldo na. Adamat ba ginapaggastusan na ijay? Uwain kasinsen. Sige, mapanakon tane, agdardarasa. Pautangan nagman, Nana Rosie. Awan ngamin pagtayak. Naikisap aminan. Agmamala sakit ang daw. Anya nga utang. Atoy, di mon bayadan dayta. Agpaiso, Rosie? Aguray ka. Anya di awag mo kanya. Rosie? Uwan. Inikat kon dyan nanang awag ko kan ka. Ngamin, I love you, Rosie. Roy, ay dinakman rabakan iti kasta. Sana ka mang rabrabag. No kaya't mo panagnagakti kinapudnukan ka. Rumor ta intag date. Nakasagana ka mang amukan ka kadag iti barkada kan iti pamilya. Basta kayatan na ka. I love you, Rosie. Kuha. Rosie, urayak ti sungbat mo. Kuha. Ikanak pa'y matay, ti gundaw, kung agpanunot. Sigamit. Nalipatam samot na bakit kan. Para lang kadag iti ubing daytang ibagbagam. Anya pa ti panunutan ngay? Mala, wan man langan. I love you too, Roy. Hello, Uncle Pedro? Kumusta? Ay naimbag tayo mawag ka balasan ka. Naimbag ta nakontak mo ti apo ka. Wan, takayat kayo ako mustaan, Uncle. Manumot nga minan na makontak ko ni Mama. Sala umawag no kasapulan na ti kwarta. Binulan nga agpawita kiti kwarta tulong ko kada kayo, Uncle. Umumay mo't ka didita ni Mama? Nay, awan may. Nabayagay na saan ngay may balasang ka. Anya, tim patulod ko a kwarta di na panalawas. Di naintad kada kayo, Uncle? Awan, balasang ka. Sige nga rod, Uncle. Takuntakak man ni Mama. Bye. Hilaw, Mama Lia. Andong, ada ka din ni Mama di balay? Awa, ma'am. Urayak nga ro ti awag na nagpasokon nga mawam paymay. Anya, apay na jak makontak. Kwa, ma'am. Igam nga minti ubing anobyo na ti cellphone na. Ha? Nobyo? Dak ko makaya nga ibaga. Ang may lang no maamuan niya, ma'am. Why? Ada ubing anobyo na. Kanayon nga umay dito balayaw. Kanayon mo tirurorda. Anya? Sa bali, madlaw ko iti dayja taaw. Madlaw ahot-hot-hotan na ti ina, ma'am. Iso amin ti papapanan ti pau-pauit mo a package. Di boyfriend na. Di mo ano pa ti pau-pauit mo a kwarta. Saan mo tinanagawa di probinsya. Ma'am, pagbagan nyo ni madam. Ang mga nululukon dalaan. Sige nga, Rod. Agyaman na kandong, ha. Bye. Bye, Mama Lia. Hello, Alea iha. Kaano ngagpoit kay titulong ta kadagiti kakabagyan ta? Taagawid ak ijay probinsya iton bigat. Ay, lading itak. Ngam saan kayo pangitan iti kwarta? Aging ga adiyo sinaan ti ubing anobyo yo, Mama. Kanamwa ka nabayagan na di kay nagawawi di probinsya. Pasensya ka niya. Di na kumamot paritan ang akinobyo. Kasapulak matikan kadua anak ko. Basta di kay pauitan, aging ga adiyo sinaan ti nobyo yo, Mama. Anya? Agyaman nak iti adu at tulong mo. Alaya ka anakan.
Gapuken ka. Agturpusan dagiti dua nga apo ko iti mabiit. Ay na, pakaragsakak timang tulong kada kayo, Uncle. Ay na, sapay lakumatan adupay agrasya ti sumangbay ka. Kastamat kada kayo, Uncle. O sige nga ron, pakibagan tulangan kada mimikan RJ. Ta congrats kada kwada iti umadanin na pa nagturpos da, Uncle. Ay, wan balasang kaw. Ken, ura di anak mo iti bunyag. Ni karo bayaw di syudad. Agturpos tumutan. Wen ka nga ron, Uncle. Ay na, maragsakan makalpas dan iti panagadal da. Ken, dagiti daduma pa'y akakabagyan tayo at tultulungam. Isudan tumut ti sumarunong agturpos kanakan. Hello? Hello, Nana. Di kay kumamakmaklaan. Ngam ni Alaya. Nadisgrasya tilugan na. Kat natayan tigayam ko. Anya? Saan? Sana pud no dayta? Saan? Di na kumamot panawan, Roy. Agawid ako ni Jello Garmi. Inang agtrabaho na. Ken, mga baruanan na kon. Di na panawan, Roy. Sorry Rosie. Agamay mayatan ti gastoy. Tiagpakadak itinasayat ka. Ngayon, tiaglibas sa kapumanaw. Roy, pinanawan naglangarutan ti anak ko. Sa ita panawan nagman. Kasanuag pahitan. Gapu ka di tawanan kwarta. Grabe kamat ngamin. Naigumon ka ni ti sugal. Pati ti balay mo. Naisaldamon. Gapu iti majong. Di nagpanawan, Roy. Pangaasim. Nay, papa na Madam Rosay. Apa nagdakkel tabayon mo? Pumanaw akon. Tawan balay kon apag naedak, kapsan. Anya? Ala, akit umay ka di tabalay Nabayag mutan nga kakaruba tayaw, madam. Di nakawagan iti madam, kapsan. Kababain. Saan ako na madam ita? Ay, umay ka nga runag na di tabalay min Saanan? Kababain, kapsan. Agawid aki di probinsya. Tainak makipagnaad ka dagiti kakabagyak itay. Ay, mabitlaang nga rod. Antoy, kwartam nga agbiyahe. Inikan nakjapo ko kiti kwarta na ta nagsweldown. Isungay kan kamot madam. Alaam to'y isang aribaw. Ta naimbagla paggatang mo iti ka na medyo dalan. Agyaman na, kapsat. Nakasingsingpat kayo akaruba. Ala, dito'y bakante asilid ti agbali na silid mo kasinsain. Awan maturog dito'y. Di makalmat gaya man to'y balayo kasinsin. Ay, wang, ta pinatarimaan man dagiti apo kaw. Pinadakkel damay. Mabain na kumangaw may dito'y. Ngamawan sa bali apag kamangak. No saan ada kayo akakabagyak kasinsin. Ay, wala awan sa baling agtitinulong no saan ada tayo kasinsin. Iso di kag babain. Pakawanan da kasinsin. Kunamlan asino ak idi akabagnangan. Kaslasan akabagyan di pangibilbilangak kada kayo. Gaputag laplapos sana nak idi. Ngamjak laing pagarup akastoy ti pagtungpala. Ay, kasinsin. Saan gayam anasaya at tinapanakal no si katiatan. Itala amamiris ko na ita, kasinsin. Ala, di ka nagladingit kasinsin. Sana balay, ta dadagiti apo ko ta akad kadwata. Saan datamot siguro abay-bayan. Pagbabawyak dagiti nararamid ko iti kalabas, kasinsin. Eso abakawanan nagkumaan.
Awan permanente dito'y rabaw ti daga. Iso ano addaan ka, di ka mang tagibasit, tapno di kan pagsangit, inton sikan ti magipit. Bueno gagayam ditan ti nagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agiyaman kami. God bless kada kayo. Amen.